ayikho into esithokozisa ukuthi sihlale phansi nabelaphi ngoba siyazi ukuthi ekugcineni nanoma kade unayiphi inkinga kungenzeka sesilethe umelaphi ozowathi kulekelele lapha yabona so kuyasithokozisa lokho sihle nomelaphi la uNyoka Yezulu ugogo uNyoka Yezulu uyena ke sikhuluma naye uyena ozomthamela uyena ozothatha inamba zakhe uyena ozomfonela uma unezinto ofuna ukuyibuza gogo kunjani Thokoza mkhulu njani nice siyaphila ngifuna la sibheke nje mhlawumbe le ukuthwasa nokuthwasisa abantu abantu abanemimoya ihlukahlukene eminye iyathwasa eminye ayithwaselwa njalo njalo so la kuwe uyasebenza ngabantu bemimoya yebo mkhulu ngiyasebenza ngabantu bemimoya ngoba imimoya yabantu ihlukahlukene khona beza imimoya yesikholo khona beza imimoya yesidlozi so manje njengabantu abakholwa la ekhaya mawufika uze ukholwa siyakusiza mawufika uza ngidlozi futhi nalapho futhi uyasizakala so abantu abeza ngesikholo abantu abanesithunywa abanesithunywa kakhulu mkhulu so i-process yabantu abeza ngesithunywa yafuna ukuthi iyafana nabantu abeza ngobudlozi abalungisa into zobudlozi mhlawumbe the duration yabo lokusetshenzwa kwabo mhlawumbe nihlambulele sisithunywa nisiphakamisa njalo njalo ngabe ukulinda kwakhe ukuthi akufane naloko wedlozi noma hayi uma unesithunywa into yakho ithatha 2 months into yakho ithatha a month i-process mkhulu ayifani isithunywa sine process yakhona futhi i-short but kuya ngokuthi isithunywa sakho sesikwe-yiphi level ngoba mawufika ukuthatha umunye ufika vele sesiphakeme sesifuna ukuphothula so izinto zakhe zisheshe zilunge loyo omunye mhlawumbe futhi mhlawumbe sisasikhuphula kahle sikhuphule siphakame mase siphakame sikhane siyasiphothula manje i-process yakhona ayifani ufana nomuntu ozothwasa naye i-process yakhona ayifani nalo oze ngesithunywa so lo ngifuna sibheke lo wesithunywa okay lo uzophothulwa osevele sesiphakeme isithunywa sokhona into yakho nisheshe nimphothule bese uyahamba ekhaya yoqala ukusebenza ozophothula angisho into zakhe vele sesiphezulu simenzela lokho okushodayo kufanele sikuphothule sikulungise siqede bese siyamphelezo uyahamba ekhaya lo yosuke ezoqala futhi uzoqala phansi futhi simqala ngenzebenzo zakhona simcele ngama step kunama step amele ahambe kuwo igaba ngegaba until size sifike kulesigaba esisoqina bese niyamhambisa ekhaya ukumukisa kwakhona iprocess yokumukisa umuntu onesithunywa nokumukisa umuntu onedlozi iyafana ayifani mkhulu ayifani angisho idlozi isithunywa uma uhambisa umuntu esithunywa kunezinto ezakhona ezenziwayo azifane zasedlozini ngoba zasedlozini khona nokufaka imbuzi kuningi nje okwenziwayo ake ngikwazi ukuchaza ukuthi senza lokhu nalokho edlozini senza nalokho nesithunywa kodwa akufani nayo kuyi-process nje okumele uyilandele uyidlulise so nangomuntu lo uzophothula lo nemqala from scratch imali yakhona iyafana mhlawumbe efuna ikhokhe mhlawumbe noma hayi ngoba nje into esithunywa siyaphothula noma siqala phansi kuyafana imali yakhona noma hayi lo uzophothulwa unendlela yakhona setshenzwa ngayo imali yakhona imali mkhulu angeke izifane ayifani kodwa ngisho manje lo umqala phansi izinto zakhe ziningi kunalo uzophothula so umsebenzi omele umenzele wona nomsebenzi omele umdlulise kuwo mningi kunalo ozophothula so imali yakhona ayike isifane so umuntu wesithunywa angitho wedlozi uze ekhaya ahlale la kini enze lonke into la nowesithunywa naye uza khona la ekhaya ahlale noma yena uza nje thatha ukuthila bile ekhaya ulala ekhaya izinto zakhe ekhaya phinda buyeza uthatha ukuthila bile ekhaya noma uhlala khona la kukabili kukabili mkhulu omunye angafike eze nenzele ukwenzayo ahamba ekhaya omunye kwenza ukuthi kufuneke ahlale ngoba kunensebenzo ezobele nizenze mhlambe entathakusi
manje makasekhaya uzomthola ngasiphi isikhathi kanti makala iduzane kuwe uyazi ukuthi masokuthiwa ngesikhathi sokuthi siyavuka senza ukuthi ngesikhathi sokuthi siyahamba sendaweni emanzini ngesikhathi sokuthi siyentabeni azi ukuthi ula iduzane konke lokho nakhona ukwenza ngesikhathi no siyabonga icacile asibili amadlozi le yobudlolo yokuthwasa umuntu abanye kunabantu abathi nje uphuma emsebenzini ezela ekhaya nenzele okwenza aphinda ayolala ekhaya avuke emsebenzini nina kini umuntu umezothwasa uza la ekhaya ahlale athathe leave emsebenzini azaqeda umsebenzi bese ubuyela emsebenzini noma hayi uyavuka ekseni emsebenzini ubuye la ekhaya ntambama sikwenza ukwenza ukulala ekseni uvuke emsebenzini mawusebenza mkhulu ngicela ukukhululeke ukukhululeke ukuthi hayi umsebenzi uzophelele uyavuka ekseni uhamba emsebenzini ekseni uzavuka wenze iprocess esekuseni eyenziwayo bese ngesikhathi sokuya emsebenzini uphuma uhamba emsebenzini ntambama mabuya futhi uyaqhubeka wenza lokho okunye kumele ukwenze bese uyaphumula asikekisa umsebenzi kahle kahle ipurpose asukuthi mawuzothwasa kumele uye kumsebenzi ayisho umsebenzi siphila ngawo nala ukhona udingeka imali le mali mangasahleli sohleli ekhaya ngasasebenzi imfanelo lento nedingo okumele uzifeze uziphethe uzosenza ngani ingakho osebenzayo akayeke ukusebenza uzowenza insebenzo zakhe ahamba esebenza abelungu abuye ntambama aqhubeke nalowo sikwenza la ekhaya makhosi so ngifuna siphethe ngalelo ukuthi sibheke ukuthi imimoya yalamadlozi ngokuhlawashona kwawo uyakwazi mhlawumbe ungasi-highlight nokusi-highlight nje hayi mhlawumbe namadlozi esikwazi ukusebenza ngawo kakhulu uma sikuphakamisela wona noma siwalungisa kumuntu othwasayo mawuzothwasa angisho angeke ngize ngithi mina ngizokuthwasisa ini kuya ngokuthi idlozi lakho lona lifunani angisho kumele libheke idlozi lakho ukuthi naku sikufunayo mhlambe idlozi lakho lizothi mhlambe ngizoqala ngesithunywa mhlambe ngisicede ngesithunywa masise ku process mhlambe phakama amakhosi kumele sisebenze ngawo masise ukuphakama makuphakama indawo kumele sisebenze ngawo makuphakama ubungoni kumele sisebenze ngawo so angeke ngize ngisho ukuthi hayi sisebenza ngesikhosi or sisebenza ngamntana kuya ukuthi idlozi lakho uphakama ini lifunani siphethise lo lifunayo ngoba okubalekile ukuthi mawuphuma la ekhaya uphume lo okuzele ukuphethe ngesandla ukwazi ukuhamba uyophila uphilise nabantu nina kahle ngamanye amazwi umuntu lento esuke iphakama niyakwazi ukum-assista kuyo akunakuthi hayi ngoba sekuphakama umnguni hayi thina sikwazi ukudila ngomnguni futhi siyibeka khona lapha awuhambe komunye umuntu ayokubhekela ukuthi ukulungisela kanjani asikwenzi lokho njengoba ngisho mkhulu ukuthi mawufike la ekhaya umuntu uyafika athi mina ngihlusha amaphupho ngiphupha amanzi ngiphupha ini sicale sisebenze sithi ngokuphosana amanzi isikhathi sihamba nesithunywa sicale sisebenze kulo part leyo bese wethu ukuthi hayi sengibona ubuhlalo sengibona ini manje demo uveza because angisho amadlozi akho nami aya-communicate nami ngugobela so manje awakhulumi nawo phela nami kugobela aya-communicate nami ukuthi hayi sengifuna kulo mntanami sengila kule stage sengifuna lokho no hayi siyabonga uma ufuthi unenkinga yemimoya izidlozi isithunywa ufuna uku-understanda ngezinye izinto ikhona inamba la ekagogo unyoka yezulu uyakwazi ukumthinte uthe kuya WhatsApp wathi-ke nawe i-direct call uyakwazi ukuthi umthinte ubuze noma uze ngqo la uzobuza la ekhona-ke Jimmy siyabonga gogo bonga mina makhosi ngana mkhulu Thokoza ungamvakashela nasesontweni iyasonto lo muntu lo ibishopikazi nje ibishopikazi liyakholwa mawufuna imkhuleko ngeza lesontweni bezokukhulisa lapha sekakhulu nikhonzela kuphi sila eFosloras sikhonzela khona yini igama lebandla sisesikhobeni inyandeni onyanda yekhova hayi siyakhuleka impela ungeza sizobeka izandla sikuncedise sicathulisane nje siyabonga Siyabonga.